Ka Estimates Committee jong ka yengdor bar thauan ka jela Meghalaya ha ka jingalam uba Meral Bonds MLA nongpo kumu chairman kala jurib iki project ba kongsan hapo ka Shillong Smart City project ha ka arpo tarik naiwing. Kidekot ka committee ke bayadan lang ki kentup ya uba Adelbert Nongrum MLA North Shillong, Remington Gabel Mumin MLA Ramrai Jerngam, Wailat Miki Shila MLA Juwai, Bat Kamiani di Shira MLA Ampati, kila bishar benia iki project ki bakham kongsan kentup ya ka yolat ngkra kabalate ha ka jinglot ka ba arpupra klur tingka ka Shillong Business Cum Tourism and Cultural Center kabadan ha Police Bazar kabalakot arspa khatwe klur tingka Commercial Complex Hapolo kabalashna ha ka jinglot ka ba Shispa Point Laiplai klur tingka nalor kata ka committee kala jurup ru ya ka Smart Roads Project ha ki babun ki benta ban penyaso ya ki surak bal penjam ya ka jingkapnya. La jurip ru yak development of office cum automated multi-level car parking facility hamokar bat kajaka pelang Slam. Chairman Meral Bonds ulapun pau yak jingkemen halor ka jingya shaprang jong ki project bat ula kermen bakin penurlong yak jingroy jong ka nong long. Mereka sengi ka jing yakut ka jumi kalong na ka benta bangin yo ban inspect ban lit jungok ban pek ya ka jing long ka jing man ya kejengnya juga kam ya ki project ki bahap po jong Smart City project dan hagi di arsi kawai ni ki project ki baladep ki bang tip untuk integrated control and command center ada ban pli yang dia mau dia but kirang don shibun ki project ki ba dangsa ki ba dang don hangenti hagi jing pentre daga sorkar jela apa jela ni but ding nak kadau nak liang jong estimate committee jong Meghalaya State Assembly ya kaba lapan kubor yagi akabangin pikni ya kini project repair ke kadau kaba ki sakut ke kadau ba kasuki ke jitre dan ka biang ke jitre ne kadau ki issue ka bade bat ka estimate ke kilale ke escalation of rate bat kumta tete tinggal ayo kalat nalor ka meeting ke bangilai shong ha kini kita yo belade yang penbaik rasmi pengin expect lagi kat tu kan dili berkini ki project ki pengilalit pada sini kilang kebenukong kadi ka construction and redevelopment of light mukra municipal market at light mukra kani project ka ba kong ka begini yo penbaik menin ang yang kita khot ke official ke hadin pengilayo penbaik antu ka jing tre jong ka kam kalaya ba la kumno ka deadline ka begini pendep ya betul golong laku mumno po jong umat jong senang aja akusan kini golong ha ka bakin sadon sibun kinong song tukan ki judon po yo langkra kini yo ben song itu ada di level ka bahpo kadon kani ka jaka ka yo ben di kunti basa do ki basa jur ba ki wi kadon ka jaka peniang kali car parking pat ki wi dukan ki bedon hajrom jong betul hadin ketu ngelayo ben lek jungo haga bede bat kene ke project ke baan kene construction jong kene smart road apo jong ka Shillong berkawai meni bila identify ya kawai ke surok keberadaan hanti apo la syubiar ke ba ke kam kadang ya ta bat ni sutu ke jing sna kene surok apo sor Shillong kamlong besuk ban implement la ne penting kami kini ki project repair dan rewat la kataru nakaliang jong di firm ke pentre nakaliang jong di road ke di pek itu kelele kat bala supervise ban pendep no itu stretch ndi pada jerong than itu stretch tu dan tang hapo jong ka lai spa so spa mita kemudian nangi na junction MPSC ke pemihan ni hajan building jong forest itu but kiwi di surok kemudian hakelle jong ka sor empatla ban sedang namarba tang cu sedang kung kanuksa menta ka wi ni di surok ki badan kadi kaba dan subuh dah sosun dan yang polis bejar sisin bala sina kemudian bahkan tak ya ka blok kali berserkai ba dengan di challenge ya ka state government ru kemudian ban bat ya ludi department ban pendep ya kini ka kam dan rewat la taru kidang yele kat bala ban penkloy ya kini ka kam bahkan ya cuma bat hadin kata nyelayo ban inspect saya kawi ka project kata ka pengitip kum kenika multi level car parking kabadan hangti hapo matran bat hagaju ko por kenika development office com automated multi level car parking hamaukar kini kita marjang tu
kide ki jika yang kali kita ndru ki dukan ki bagi sabuk hang tu bat katu gawe keberan hamok har gede nak benta ka parking bat hagaju kapor ka office jong ka education department jong ka is khasil ka office jong DSEO bat SDSEO bat ka project ka basau ka bangila lipek nak singi ka de kani ka kabadon hang thi hapo polo ka bangitip kum ka construction of commercial complex at Polo Shillong kani ru ka kam kelaya sya kumbala ban snotu kala dan hadi stages ke balong advance ba la ko mono kala poi kum 4% e kam ila ki ba ki jibisna repair ban yo dukan repair parking lot ila yo ban pe multi level car parking ki ba ki la display aka committee ru kila di persutuna ban i begini ki project kila ya chakman bat hadin katang ila yo ban inspect saya gawi ke project hang ni apa Polis Bajar hang ni bat kata kadai ke construction of Shillong Business Tourism and Cultural Center at Polis Bajar beran hang ni ke jaka jong ka MTC ke barin tu arliang dilachna tu ora arliang aga baga kam kelaya cha bengila ban sutu ka kam tu bat ba kalapoi la kumno kat kum ka jing ong ka jongki kalapoi sa sanpor 4% ke kam but ini scam baga deadline ke baki ki ai golong no ha u August dan September jongka senem harga pusan kin pendep itu kan projek bat ka bakhadu ba sultanat bagi yo ban lipek kadai kani ke projek ka ba ngitip kum ka construction of rainwater harvesting system at various location in Shillong kini kidai ki kawe ni ki projek ka ba don kam hatu kata-kata khamtam ha kani ka perkhai ka ba kerduum kani ketika hakila identify la komono kumbasan ko artili ki location ki babun hide ki officer ka ki jaka ki ba ki penutkam na ka bentaban pelang itu ko umna ka slab ki dan di pipe ka room hapo filter no filter ka sawan ha ki tank mana ki tank di sapom ban penutkam na ka bentaban lek sabar kum ha ki toilet dan urinal bat kum ta kani kamdi na ka bandi kimpatle akan sistem hadu banda kan long se bandi dari keritang ban pendon kam na ke benda ki toilet ki washroom bat kumta terter kini gide ki katto katne tli bangila identify ki project apa smart city gedon shibun apa ke Shillong ni ai ko beli kerpang ya ka sarkar pedeng ka bala be pisang ka sarkar jela ka state share ka bakar gedon ban pendiang na ke benda ka jingai be ke kam bat ka kamram ngujungi komiti kalau ban penting kena bangin burdin yang kini ki project ki bakongsan nang tang jumentoi jung pai ba bagi pai ba kin mentoi kat bala kadang ai kumuli terpang ya ka sarkar ya ka urban affairs department nang tang ki syukia bat ka komiti ki jungi hadin bangin burdin ngin submit ya report kumong pimne ka kidon hi ki kam ki walia chakmat ki bolong very satisfactory komiti ni snohun ni kidan higi benta ki baka kam ka hamsuki ni haban budin ban ngela petha bikin le step kat bala na benta ke jumun toy jom ba kita gi ki benta ki bagi yo ban inspect benda kesi implementasi itu ki nang badan melulu ka project kepada ka escalation ya ke escalation of rate yo tapi kini ki project ki ba nadu usnam arhajar arko akwe kidan kini ki bala isu go order adu to ko kumbolong ya ketika projek penengkong du ong iki meneng ketika redevelopment yang lain kerak market kila revise ya garit antu namar bagi lari ngipet kat kum gatu ke SOR gua mensua kami desu namar ke slam ke wan du covid nang taga we ni ki benta ki bekini ki jakar repair ka slam bah ka escalation of rate ka don ke namar ba pihak and relocate iki nang song dukan kila don pa ki nang song dukan hab and relocate iki tu then pitsalong manisna te kidon hingga jing slam hang tur nangin sim ya kene ka completion of work subuh dewan pendek apa arsnem dan rei tang ban up ya jing hanover ya jaka kini kita layak lupa system teka ya ki firm makin pendek te ka escalation of rate kan nang sedang report kan don be ke haban rikas haban ri estimate bang so comment pak nagal yang jo ka smart city project ke fund ka ba ki implementing agency kum ka urban affairs kemudahan dan di road ki dan kam dan issue agak kan ni lagi page mana segi harga jengok ujung ina kini bengi lajit kemo ami pi ki project kita sibun dan dari kumpala ban sutu
kawai na kiba lada madang segi kemlek ru andre gate integrated command and control center udah mau deng gede kabala de inaugurate bar kaban nirap shibut na kaban ta ban monitor ya ke crime rate aslong na kaban ta ban monitor ya ke traffic bat kini kita ban bakin dekat control system jang police department nang ta madang segi kaban ngilek yo ban kejat ru ban ka project kaban nanti hapo polo construction of commercial complex hapolo digui di kam kiba ihun ban pek ka space ki dukan gajing he ki car parking kat kabadon ka space antu ka ajing hun hingi pumpe ya progress of work bat kumjuru ka ni kabadon hapo lain kra antu ru ka kam kala ya cha pengit skem kin kloy kat bala nam tang jing mentoy jong ki nong song dukan ki pat ba bakin sup antu di balik medang segi total cost ngen ha benda khain chwa ni namar ba kilabun gide bengile ki detail baro ang ni kai dan rei kide ki project ko mamulu mala ko mangala ban youtube ipi kabanan kom katu ko bangile kade ka bahalat kra katu kade arpo pra crore kade ka sanction amount ya katu mo kade 28.84 crore katu di ban kom kat di bangile pe ndak simo man IP ke detail nanta ka ba ka bangile kade jong ka smart road kade ka total kade khundai pusau road total kamu gini kita dan initial stage kita pun kita sa ikam dengan ni. Nanta kabalai kau ingin kadi ka kani ka parking kabadon hati hapo mod pran. Kani kadi kawai kadi khatsan point line yo kur. But kawai kadi shipol. Kita kadi ki project cost jong kini ki arteli ki project. Nanta kabasau kadi ka construction of commercial complex hanti hapo polo orang polo ka project cost jo kene gede sispa pun lai tu nangta ka basan ka bangilale kede ka construction jo business com tourism and cultural center hapo police bazar kane gede arspa kabui kur bro art ligi wing dan art ligi wing itu complete baro tu nangta ka bahaddu kabade batka water harvesting kani ka amam kadi khatra point andri kur kabade jong phase 2 bani idon chipun ki phase kani biglen singri jong ka phase 2 bat kumba su pentip sapi bagane ka har ka rain water harvesting system ka baso ternat kalomba kani ka ka bala ban penlang hang ni ha baro kini ke location ka bangal ong iki meneh ha baro jong store selong di bawah dunai ka sang pa atli ke location capacity jang ka pelang tu kolong R. South pra klur litar jadi ke total jang ka bala ban penlang ban pendengkam mo putang haki washroom aniki toilet kita ki benta bat ki jing kidang don shibun ke bade smart city project mo ipi kami impat yo ban go through ngimban posture ban IP ke exact amount ni kata di gini project ki bangi ile page mudah kesini bagi detail ki dan bagi